najrajši vidim, da na tleh regati štipa, da grem. Ja, se je najboljši. Se je prvo se blisto. Zdravo. A šta glaven bo? Ja. Naraj sam slajda. Malo da slušam, da bi mu dal prav. Ja, ti poneti to. Čak im je krug. Kao CBF. Taj tu hitrost. A už zadev? U tujini, po mojem, ukane ti. Ja, nekaj mu repa dela. Zdaj pa manj, ker ona je na šajpu delamo šta se napak?
videl, kako ne. Sam ta acceleration bi še malo dvignil. Ja, acceleration pa mogoč, da vidim. Ja, Karki, kam si dal? No, ja ne bi mislil, kako mislil, kdaj mi dal. Jaz sem vam doma, pa njim ne hodam. Ai že na filan? Ono stran ne smem. Se pode ser o Kaj? Znaš, to si ne smem. Vygleda da bolj lojni, pa zvesti. Da, to mi preveč, pa premaj. Tamo Hilju, če je rekel, da ima 607 litrov to doma. Pa si, koliko je ura huda, ka me džoga je gori. Eno vprašal, Edi, ti si vse elektro, kako pa ta dela nitrati, a ti veš, Preklince gor lega pismo, da čepek noter. ko pa je prvo zadnji, Preklinčeke. Unka menga sprašuje. Isto ponovno.
Gor ali pa dol. Helikoptera mi tiskati, ker bo to pač. Tam dol pa niso, veš, tako vrstalo, ne. Drugač pa, ne vem, a je bilo v Ameriki enkrat, da je en dobil nekam v glavo. Ja, eno punco v parku so vozili. Ja, tako je ene par smrti po celem svetu, ne, to je ful malo. Za prste je odtekal, pa je tako dol je odprl do lobanja. Ti gledaj, da kako je zdaj fina majhna, pa da odkole, da nosimo sliči še dober, ali kako si To je pa gledajte spustili, če treba leteti. A viš, kaj črn. Ima pa že,